Tala nei fo yasul lona sfuluiva o Februari o le stofi, alo mai o le whaapoponga o tala lau le Geopolenisia. O tali alo i ai nei le fionga il taitai o le malo le tatalo mai le pulengo le vai fafo, o le malo Australia e fia fei loa i le fionga il pale mia mal kapeneta. Ma whaala wa i tele mai ai le sunga lau le mali e toa plata i vau le o te plata i vau Forces Schmidt, i le tunu e ala i le na fei loa inga masani ai, malvasenga o tu stala i le salulu. Ile umane o le fono ar kapeneta e pasi ai mata upo mol sila fio Samoa. Tulanga ina le malanga whapitoa mai o le minister vai fafo Australia. Fio mai felo i mai whainga malo fau, ma o le la tapena i le aso luas ful malfa. O le vai aso fau lea na o le lusu valu i tula e nei whainga malanga a le fionga le tamaita i minister. O lo iai fuafuanga e tele mea taua. O le awhai aini sengi ngā lima e ala i le whataunwina. O le ngaluenga o lo ua ofo nei Australia o le whale fau le o le mota o le parlemeni. Legislative Assembly Office. O ina o lo ua mata ina whapine le whamoe o no le sosoani le nei Australia. Le la tato umu sa ina i le aso mua o iuni. A wai fol fa mo se tasile nei o tato palauria fa pitoa e palauria fa pitoa le pandemia o le malo Australia ina io mai tala lo ia la lato alwenga tele le nei o foi na mai fa tupe o Australia tato official fono no e pe ona uta o inisio temi o lo tala fa tasi ma se vaeng o le fa fono to fa le lei o lona fa vai mautu o lo fa tupe tato ya to ai male fale mo li to mai te fai pule le lobby mo parliamentarians e te tala lo ia fa tasi ai Le fionga palemia la uli le mali e toa. O le ale to e tupule oi ma le polonga o matua le mo li mawina ma isa vaenga wa onga tulanga lua ma kolisi le malo i to tonu anu mai tu malo. Ina watonga fiti ai nei le taitai o le malom lana kapeneta le tasi o whaafita auli wa loa tausanga o whenga iai mamatua ya o onga whanau isa vaenga wa onga le malo. Ole whaasa ili tupe a komitia onga e pe ole piti e iao fia ili le stala o tamaiti o pili a onga e iei whai a onga o whaisu e ngā tupe i tamaiti o whawhanga i taimi o whai ngā su e ngā whai a onga o whai ngā tausala ai o lafo ngā tupe wa tapu umana whaasa ili ngā se leni le malo o iei nei. Ina ua pasi ai nei le tupe maasani ai moa onga. Masau no le taitai o le malo la au le mali e tōpula te vau le wa te pula te vau Forces Schmidt. Felo inga matu stala, e leo a onga uma ale malo e tupu ai lea whale tonu. Ai iei tupe la ta ile 2 miliona tala o le mawhai o na wha ngā. O le fofol wha awhita uli lea moa onga tulanga lua i nu uma kolisia i tu malo. O le ave sao, o le alatou tupe i fono wha avaya i tu malo e wha soasoane ai. E ngafa male ta ita i fono, male pule a onga. O le a lua ai tu stupe e wha amautu i tu tonu le fono wha avaya i tu malo. O le tu stupe mo le 2 miliona i tu malo, ma le tu si tupe a onga, e va aia ele ta i fono, ma le pule a onga. Amana o mia mea wha leia il whalea onga e pei o na maasa ni ai a onga, o na longo leo le ta i fono, le fono wha avae, ele pule a onga, pei tai. O a onga tu ma oti leo tunu, o le a ave sa o lava ala, tau se leni ipu le ngau na onga. Inisi o tala wa tofia i nei le fio ngā tanga loa tau taitua Sivi Eddie Wilson e avea, ma taitai fono le Samoa National Provident Fund po le nupi wha. O sa tamali i ua sili el tolu sultu sanga o ngalue au nei le malo maatina e tau tamau ainga. O le iputia le talamua o le tufinga na wha amao nia le kapeneta le vai aso taluai. Ua o sa tamali i ua telelo na sila fia ma fisoswani wha lapo ptonga i tulanga tauli ta inga ma whaatontonu mai lava i whaalapo ptonga tu ma oti ai o le malo. Ua o se tangata su e tusi ai ei fo i lona to mai whaapitoa mea tauli tamau a inga. E ana ia le E.L. Wilson and Associate ma le Wilex Samoa Group e ana ia le whalenga o si oloa mai sa vea fo i ma prestene o le Samoa Association of Manufacturers Exporters po le Same o luanga o si ma whaatawatu i whafo a Samoa. Tala na o le nei tula mo le Geopolenisia.